أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Islamic Ministry Wazir Ehniyan Wazir State Minister İzzetleri Ahunna Ukhtu Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Ade algonmen mi hedeko midani maal vegenwa Ramadan maha behegotun algon ecce dannawanama denne veni Ramadan maha ki موسمي نوتا موسمي دوس كلك نهاد دواشة. إجماعنا كرمضان ما هو كتريجة هي كنت كلافة ديام هي كنت كدورة نماذا دورة دا أصول نوجن قلوباشة. رمضان ما كي أقول من نا تربية لبى مسرة. إهم فيما إمسته تربية أقول من رانغلوغتك بينو كنا إبجه إهم فيما أقول من نصيحتك أقول من MMS أقول شاء أتبع فلونا أقول من أزم كان على ما هنگاشه رمضان مس عيس فدائر أقول من جي عملتا كوريو ورانغال كورا نبأ كنت كي إنساننا كوريوين كنت تك إنساننا طبيعتا غوليفاوا كنت تك إهم بيما أقول من أزم كان على إبجه رمضان ما كورين أقول من أولم ورة كوريان إتاعا إدوستا أقول من رانغال كوران أزم كان يلو إهم ميرك أقول موضوع كيوس نبأ كنت تكا دروه ريغتو آده أقول من إنسان نها مديوم كوري حيواناتو دنيا أقول بلالا رغا اتكتيغ ديريولون سيستمكا يلومتكا أي انفرادي غتم يس أدي استماعي غتم يس إتو إرشاد تاكا اتكتشكا بين منوه الله اتكتيك طبيعتك لوا فوا لبون اتكتش فود ايغ مثال غوتون كيتو قرآنوغ آيات هنگادو حالما ماموي كولندور ايغ واهك بيان كروم الله سبحانه وتعالى الهام كري واهك كيتو قرآنوغ وحي كرو وافاني مفدين وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل ثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا كيف أن الرسكلانج مامو كلندرا إلهام كربية فربتك جتك غسغهم إتيج حتى هدمتك جاغهودما دين إفوغا تفات وترترج ميوا كيوما إيشيس الله إلهام كربيه إما إيشي ولني غوتا جي ألاج ميوا كا إكتني كتشا غوليج إما سك كرمغا الله ج من مرفلون ميوا تبعج مدني ماموي هم غوتا أقوم نغرق أدهم هكرو خطبة غاوس دون صوفي غواهك لو تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا الله وكيل كرم بي غتا تبامهم انسانو الله وكيل كرا كمغا وانما دون سوفا اكدانغ رزق دوا فدين تبامهم نبس رزق دوانا اتكتي هندو ودساغنني باندها هونو كمغا حويرو ندان انني باند فراغن egotuga echi ulen itu irshad eka benmenwan envima itu irshad mi benum wani amil edum furifawa insana ge tabiyatuga Allah tafatu kantataka lawa ebabe egeterega amil edum lobi kurun mi hunna guligen ulma lobi kurun shahwani edum verika mifa tafatu kantatake lawa fa ehmege bay falsafa ilman midal wani ಸಿಂಗಾಫದ ಜನವಾರ್ತಗ ಹುನ್ನಫದ ಮುಳಿಂ ಅಮಿಲ್ಲವಂತಕಮ ಇನ್ಸಾನ ಕಿಬೆ ಕುನುಹುರೆ ಏಗೆ ಹೆಕ್ಕೆಕಮ ಎಮಿಹುಂ ಬಯಾನ್ ಕೊರನಿ ಏ ಇನ್ಸಾನ ಬಯಂ ಹಾಲತ್ತಗ ಎಕಹರಿ ಕೊಫಿಕಮ ವಾನಮ ಎ ಅದಬಕ ವೆಗೆಂದೆ ekam singaka ehna kunwan ekar olmakum eka adaba kanwan
hame gota maamu kulandura hiniye kibagona ijtimai ruha bes muliyakun insana kibakun nuhure sawbaki insana amilla milkiyata lobi kurati ekam hsi maamu kulanda hinyaki amilla milkiyata lobi kura echenu hsi masay kurani gulige e masakataka badale nan em vima insana hawmaga ebalwanche em insana hawmaga eluweni ei allah ufaddafa tobi barakun hamekan nufude ehma kongo takabba insana hamekan eluweni egotu hinga bayama qawaidan qanun tawge dawr insana islah kurumuga qanun taga qawaid tawge dawraki koba bawa insanaki mulin ijtimai bayakan nuwati akhlaqi qanun taka qawaid take insanuna eba benumbe names hinya kulanduraki ijtimai take chawati eche harakat terwani ijtimai maslahata balage ade insanunna qawaita qanun taka baladaruga dirulu systemaka elumattaka hamekani qawaid nuwata qanun take nufude qawaita qanun taki beerfurun eg asar forwa eche insanak etar furaka qawaida qanun tak asar no forwa ege masak qanun tak masakataki goskun ule mihunna adab dinu ekamaku rangalan ule mihunna inam dinumaki qanun tawge masakatenno qanun ga adabu bay mihunna filagan suleidan ehma visnaru qanun taki insana islah kurma mulin fude echakan nuwe itur ehen echakan eba benumbe qanun ge sababun adulwerika tanfis koreweta bayfan algomen eba fene ekam eiki ei qanun sababun wagotenno sarkaruge baruge sababun wago ei sirrun hinga nuba kantattaka beerfurun zinate koregen hinga bay nuba kantattakam gawa rishwata khiyanat tarikbu fada kankamaki qanun ge zariyain muli mana koreven kantattakinu sarkaraka muliyakun ekame hame ekani qanunen hama jassagen ekame nukoreven ehm bima nuba kanta furi hama mana koreveni kihine bawa ade insanaga tabiyatuga efada kankama ena dura genguspan barek evaje ufaddade e baraki kobaba ade e baraki din nuwata imanka corruptiona mistakun durkurmattaka zamani kitamme wasiyataken ufadikam gavies imankama dinuge bar rayatunge terega asha nugennewa hindaku e zamani ilmata mihun islah kurumuga evves faada nukuran ege wala rangol misale nawasteka nawarawan aharu amerikaga ra manakur mattaka kofa masakkate nawasteka nawarain nawasteka 33 wan ahara wara bodati heyatay kuriya mihun wara bodati heyatay kuri adi eta mihunna bodati adapta bestin gondottaka kandutaka eggama wara rangala balahatta mundiya istihar kurma wara bodan istihar kuramundiya mi huriha kamaka gay gandaka fastos millionaka 250 million dollar kharadu korawun ege iturun 16 million jurmanna negunu 4 million mihunge milkiyata negumu sawbun dawlata libunu kinsteka mihunna maruge adab devunu fassateka 32 has kinsteka 30 fas mihun jalallewunu ekamaku natija sumakaddiye kiveba Said Sabiq ena ge fiqh sunna ge miwahak bayan ko phone ena bayan korwa fani ena bayan korwa fani rasula zamanuga mana kore buma nikama ko masarka gulwala rasul sallallahu alaihi wasallam mana kore bumuga evve sede nukorwa gay ganaka saada aharuwi deterega satar ahar amerika ga emihuna masay kurun saad ahar wande rasulullah sallallahu alaihi wasallam mikamattaka masay kurbi ahake ra huttuwan ga gandaka satar nota ashar ahar e hijrain hatara ahar molin haram kurevni evve sede nukurabba em kon kamigge sawbumba raluga eta rala meduga eta zamana kusure mastafati bayaku kulle ka dukulli anas fa dalwani
ara haram korebe aya bawa labba miha ko as tiamenna kiyadini kiyade wima tiamme ertibera bonse tattan alaage ukaliye ema kom barebba ei ukalan emihuna hiwaddini e baab algome ufaddan ebaje ei imanka wima insana belun teriyaki enag amila zamir kan had ebaje enag eter en amille balahatta miha ka wan ebaje kiti qur'an ga ekama ishara kurava nota ekama hiwar libe gota angawa fa mi ayatu Allah subhanahu wa ta'ala kurawani walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid tima Allah insana heddevi tima Allah em hedde farata war rangala engen kantatta denodigam ba walaqad khalaqnal insana heddevi hama kashawrun insana heddevi tima Allah wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu enage hitan araha kantaka daande tima Allah denodigam bame mi ba algon men tere ihsas atagannuwambi Allah denodigam waka em Allah subhanahu angawani enage hitan araha kantaka daande tima Allah enage waswas taka daande tima Allah denodigam bame wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid yeki hita gulefa le nar e le nar avres tima Allah e insana kuttan wadigam bame kari gawame ehma mi ba algon men ashaganno masay korambi mika bani iman ka algon menna hardana korevige anen ayatuga Allah korabani kuri ayatuga hitan ara wahaka Allah hitan ara kantaka denodigam ve enames Allah subhanahu wa taala hitan araha kantaka denodigam yes ekadange jaza devani miha ekamaka amali sifa genama hama ek hituga kamen huttagas Allah miha ka azaben udevwan nage amalun ekame kurima en Allah azaba sawab mi devani bay farhi tara kantaka sawab deven namas azaben udevwa anin ayatuga faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara nuba kitame kodamin warge hewkame kofi miha bes ena deken ekan dekene hame gotta nuba kam bes kitame koda nuba kam kori miha bes giameddon ena ekan dekene evima insan rangalu mihe gotuga battam begendani iman kama ek ufede riveti akhlaq ge sawm iman kama ehuga ufede riveti akhlaq ge sawm efeda akhlaq ki insana man mihak hada dinumuge wara barugada echeka begen ebade mujtamaat haqiqi kuriyarun mujtamaatakan haqiqi kuriyarun libige midani e iman kama ehuga akhlaq riveti akhlaq gulunima rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekre faanunge rangalu wahaka kirti qur'anuga bayan kurwah waruga ishara kurwah fane riveti akhlaq ashe wa innaka la'ala khuluqin azim hama karon kale fan wada gannawani matiyori ma khuluqege matige hame gota rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekale fan isaratge khulasa bayan kurawun hadis kurwani innama bu'istu li utammiya makarim al akhlaq timan kale fan fonu ifawani riveti akhlaq furi hama kuraw mattake ibn qayyim ara mati ilmariya midalwani الدين هو الخلق فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين دينك أي دينك أخلاقكم رانغال كوريا هنگ جميعكي إيمان كمغا كوريا را هنگ جميعك دليل غوتم vidalwani rasulullah sallallahu alaihi wasallam ane mi hadis ful imam tirmizi rawa kurawafa akmalul mu'mina imanan ahsanun khuluqa iman kan emme furiha mi hunnaki ebani hunga terega akhlaq gotun emme rangalu mi hunne jarma vilat ke falsafa waliye vidal fawani ena bonfawani dinaka anula akhlaq ki ei taakun taak je echinun maana ki dina akhlaq gulifa oyegenne ei erunne mujtama ei faida qur'an ingres lat kuriga wazire enage loberiya ka yoga hinge bad akhlaqi masale tahugi kurewma ulubi qadi ena tinduwas banden medukana alla tahugi kurewma foga asate fansas boge report tayyar kurewma foga ena dekke wahaka terega ena hama koffawani ena bonani dinaka nula akhlaqe nonnane akhlaqa nula qanunaki taakun taak je echennune khulasa riyat akhlaq deneganani dienuga zariyai amilla wantakan control koddeni echeki din aada kaada macha bar for echeki ves din
insana waki khas maqsadake hasil kurman insana bar ala de chaki westin insana ge dhamir nuata ena deke goy waki usul taka hamataka alwa chaki wes hama din iman kama riveti namuna Allah iman nuwa mihaku ena ge maqsadaka wani kon kame bawa Allah ge ruhun ko ada ena masek ko fana ba akhirat bajor kan hodan ena masek ko fana ba nukuran ema efada mihun ge terega ebbawataki madumaatil mizaju ge mihun wahaki maqsad neti madumaatil mizaj em efada mihun ge maqsad ka wani nuwata efada mihun ulani ghafil wegen e komme kame wes warihama gota dani den anebbayki ka janawaru ge mizaj ge mihun emihun ge edumaka wani e nafs ede edunta komme gotuku nam es warihama kurun anebbayki mizaj mi mizaj ge bayaka nun kama wanama emihun ge maqsad ka wani kan dekkuma bodaka names mu'minu miha ehna kunnu mu'minu miha ki khas maqsaden oyegen ule mihe Allah ge ruhun hoduma qiyamadu ge bajwer kan hodum ehmege mikama ishara kuraba Allah subhanahu wa kuraba fa ayate gawe qul a'unabbiukum bi khairin min zalikum lilladhina ittaqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun min Allah wallahu basirun bil ibad الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار مي آيات كوريغا دنيوي أفاتك كا غولي كانتك الله بيان كرو أنهنون غواهكا رانا ريهي غواهكا أستو غواهكا مي واهكا تا بيان كرو مفهوغا دانتو غواهكا مي واهكا تا بيان كرو مفهوغا رسول صلى الله عليه وسلم الله سبحانه أنغواني كاليفان vidal washe etakicchawwe rangalu echitege wahaka timan kalifan tibahunna vidal devwan henje ege terega de angamiya taqwa werinna ebamu haddalu askaran hazratuga veye etan taange gandwaltawge darun korta demi hunna swarugeta etan taanga ebamun demiti bene adi etan taanga ebamun taka tahir korefa ambimbe adi ege iturun Allah ge ruhun ebamu hunna ve Allah subhanahu wa ta'ala altakun kura kantata mola denodigin waras kalange den ebahunge sifata ebahunki migota dannawa ule mihunne e alamen hadawul kaskala ko alamen mitibi imam wegenne alamen ge faafata fussawa devwande adi narakage azabun alamen dinnawan deve ebahunki ketterinne tedwerinne kiyamanterinne rangal gotuga hedakura mihunne adi ege iturun regan damwar tedwe istighfar dannawa mihunne astuga mi mawdua gole gotaki lobi otun ema miha rangalu dimala gengos deni komes kahala lobiwa kantattake ehen kantattake horege duniyege aramge badaluga komes ehen beenun take hunna kamuge ihsas ene kurevigen nuba kanta dukofa rangalu kantattaka dima deveni den rangalu mihen gotaki abadwes timaya rangala nuleve kamuge ihsas wanjehen yigas ewahaka miyannani mihar mimihunge wahak Allah subhanahu wa ta'ala sifakura wafani eba mihunki Allah birwetiwa mihunne ketterinne tedwerinne kiyamanterinne hegotuga hedakun ule mihunne ekom ewarum mes mihunne ihsas koreni adis rangal nuwakam ehmegen hardamga tedwe Allah istighfar dannawen Abu Huraira radhiyallahu anhu vidalwani jaa nasu min ashabi nabi sallallahu alaihi wasallam fasaluhu inna najidu fi anfusina ma yata'alamu ahaduna an yatakallama bihi qala aw qad wajadtumuhu qalu na'am قال ذلك صريح الإيمان أبو هريرة دعواني أصحاب يقولون بيكو رسول الله أيس دين نبي تيوم منك هيتا بيفار إبارة بيكار كانتتا واها دكان تيم واها دكا فينا ورا بولتي كانتتا غوتوغا غوس كانتتا غوتوغا تيم من هيوا كار كانتتا كي حديث كوربي حقيقتوغا أس دبا منك هيتا إكال كانتتا أراهنيه එමිහුන් දෙන්නේ ආදෙහ හදිස් කරවි ඒ හකීගි ඊමාන් කම ඒ හකීගි ඊමාන් කම එම් එක් මානේ කි මීහා අබද්වස් ඉහසාස් වාංජන තිමන්න කුරන් හොරි බාවර් කන්ත එබොට්ටේ නුකරවේ එකම එයා ඛිලාෆා තිමන්න රංගල් වෙජ්ජි කම ගවු කරජ්ජි කම ඒ නුබෙන් ඒ දීන කි වර ෆුලා එච්ච දීන කි ෆුලා එච්ච රසූලුල්ලාහ හදිස් කරවනි වලන් යුෂාද්ද දීන අහදුන් ඉල්ලා ගලබහු දීන්ග මච්ච ගදව ගන්න ඔල දීනුගේ හොරිහාකම කුරම් වෙගෙන ඔල මීහාගේ මච්ච දීන් ගදව ගන්නාන
waane kamenu ei dienuga e onno huriha kam ebes miek nuka hewkantaki warak gina kandtake e huriha kam nukure ehem wegen hadis korani saddidu wa qaribu rangal kantatta kurashe furiha mugota hama diuma mase kurashe e oggotaki duniya lobi kurmaki gohennu ehnam es e lobi ga hadfa diuma e gohaka wegen midan ei duniya lobi ovegen duniya imarak koreveni duniya abad koreveni e bas onnan ebeje ekamak waki minwaraka eba hifaatan ebeje ehmen rasulullah sallallahu alaihi wasallam migota dua korwa kam gawe allahumma la taj'al ad-dunya akbar hammina wala mablagha ilmina e allah duniya ki mi alage alamenge huriha kamga nulavande adi alamenge ilmu ham ekani binafa onnani duniya kamga nulavande e mane ki eba duniya fiya dehen tanavese ebote ham ekani duniyen algon barosa wegen tiyumaki ei rangal goten nune ema ummid koraruga algon me e ummid korere kandatake be sunnan jehen de mu'minunge ummida kawani akhirat duwas rangal kurun ehmege mu'minunge wahak allah bayan kura wafani wahum bil akhirati hum yuqinun emihunki akhirat duwas annane kama yaqin kura mihunne asluga mi nubawa hisabaki akhirat duwas yaqin korere ka vejjiviya nuba kantaka durwan fasehawan ege idikol kid qur'an kafirunge wahak allah bayan kurabani innahum kanu la yarjuna hisaba wa kazzabu bi ayatina kizaba emihunki hisaben oikama qabul kara bayin nune timan allah ayataka dawkula bayke den habe gota qur'anu ade mu'minu narakaga mihunna suwal qur'ana wahaka naraka mi naraka swarge wanta mi swarge diuma golige suwal qur'ana wahaka ma salakakum fi saqar kaleme narakaga tiben jehuni kina wegen heye emihu bunane qala lam nakum minal musallin temmanaki namaz kon ulun bayin nune walam nakun nut'imul miskin miskinuna kaangi ulun bakim nune wa kunna nakhudu ma'al kha'ilin temmen gos kantat qura mihun nayoga bayvelegen emihun keterega shamilegen temmen uluniye wa kunna nukazzib biyawmiddin mena muhim point wa kunna nukazzib biyawmiddin temmen uluni giyamet dos dokkoggene ehem wege mihriya kantake korew namaz nukorewuna heyoko miskinuna kaangi nulewunu nuba kantat qura mihun nayoga ulewuni ei kiwegen wa kunna nukazzib biyawmiddin temmenaki giyamet dos dokkogen ulun mihunne annane kama qabula nukana firawnuga wahaka bayan kurba allah wahi kurbani wastakbarahu wa junuduhu fil ardi bighayri alhaq enage lashkar bimuga hagakanu la bodave ganegen ulune wadhannu annahum ilayna la yurja'un emihu hikulai temmen daskala hadatta emihu ambra nugenewene kamashe ekam ya khilafa emihu nabes mikan qabul karaw namaka e hingi bodati fasata jarimata mi etabbayak meruma etabbayak aniya kuruma mikha kantake kuran jehilum wan qiyamah dosmati handam wa kamwan eduha iman ve kamwanama natija bayalaruga bay hadisata ebefene algo menna kiti qur'anum mes egiterega adamu faanunge debe fulunge wahak ebade debe fulun kore er onogote kayani korani emma banuga viha dekudin kore ane banuga viha kujjaka mi kayani koreven emma wan dekudenna kayani koreve koten nu er onnani ki enamas mi kujja beenum vi ene kokkuyanu te enege dattaya kayani kora mi masal askem fo ragolgotto balam wegen emihu allah qurbanen hushayulubi e qabul kofi kama wanama ei ragolgote kama beleve kame kam yani eruga enas mi vi goteki قرآن الله بيان قرباني إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر إدميه قربان الله مشاور ما قولين إدميهم كره إكي قربان قبول كرهونه أنيك قربان قبول نكرهونه ميما إكل رولي إيمان كم إكل بينن إنه قاتوك إنه كباغ إنه بني قال أقتلنك أهرن كله قتل كلان فس مكان أهرن قرآنه den aneka rangal kujja berani innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin e qurban e qabul ko Allah subhanahu wa ta'ala rangal mihunge kibayne la in basatta ila yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadi ilayka liyaqtulak inni akhafu Allah rabbal alamin aharen qatul kolma kale ajdimaku masay kuris aharen gate kale qatul kolla khashe dimen nuqraname aharen Allah biruganname alam takbari Allah birgun ema ena nubakama ara nuganu kiwegen ene hituga Allah birwelkam ge sawabun qiyamad duhoge wahak otumge sawabun hame gota salama riwa kora wasfulega
eddu rasul aliha de khasmum mi annani warta muda takinga jawab korani kommiyak sburani timannaga ecce hekkennen evesmiya kaliffe kommegas ewa edemihunga wahak aswafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurawani innama ana basharun wa innakum takhtasimuna ilayya ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذ منه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار واهق دكونغ سوبون بين ميهم مولا واه دكاغن إبا مسألة ثابت كره إهنمس هندان كراشه تمنى مسألة نيمي كمغاينا مس أي أميه إتشكا نواكما وانما دنار تمنى إينه ميديني نركاغ تنكولي كندالا فيه ميوان أدوها فإكا دميهم روم فشي رومن غوس كوميه غوس بن فشي تمنى حق أنيكا كشه دميهم بس بينهم بي إنك إكوريا حق دو كلا كم كمين مية كم بار إكلا قيامة دوه بار أو مجساوبون إم فهم حق دو كلا كوميه غوس بينهم إم فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دميهم نا بس وادبي هم يقطع حديث كبيان كلفه إهم حادثة كل زمان قدميه كو ඒකතනේ එකකු අනේ කකු ආතම් මි ගන්නනි බිමේ ගණගෙන්